kuyenzeka umunye ephuphe ngena emanzini olanda ibhodwe enesiliva enegolide lokho kuye kuhlobana yakho nenzuzo zakhe kunjalo kufanele noma uyenze uthola usasa ngoma akusho phela inzuzo zizoba kolumisa ngoma kuyenzeka yayo phela idlozi lokuzuza kuyanzunza ngayo so kufanele kube khona impande yakhona yenzuzo uzohamba uqonde khona esibini yenziwe ngumkhuba wakhona oyiwona ubone ukuthi ngeke ishintshe inhlahla yakho asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethene izinto amafasha abahlosile bathi uzokhuluza ugogo bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bungayezithi wewo sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlebulela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga kwathi ngithi kunina benkashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje akamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe makuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanje umshana wakaNgcobo ofuze fulele umashiya amahlangatha azoshumayela angihambi ngedwa namhlanje ngihamba noSbhozabhoza mne wethu hey mne wethu ninjani kwathu angikubingelele hey angikubingelele mne wethu ngibingelele nababukeli lapha emakhaya Nkosi yami unyaka sesiugoqa sithemba usogoqa kahle niphephe emakhaya ayilesi isikhathi esibi esikwakhulu sinengozi zakhisimuze yani imali futhi singayimoshi kakhulu imali hey yasibeke kahle umhla ka25 ekulokuthu khisimusi hey singayimoshi kakhulu imali yadlula bani yena lo khisimusi lo kunezinto ekufana ngamanje sesisukile kuzona ngoba sesifundile kodwa masibezifundiswa sangafundiseka sazoqhubeka simosha imali maku December makuqala unyaka sakwazi ukufaka ingane ezikoleni sesicila komashonisa ezikweletini balekile ukuthi siqonde ukuthi lento yakhisimusi into engekho into lena yokuthi masihlangene njengoba vele phela uDecember sisuke sesihlangene sishayisile emsebenzini sihlale kahle sibonga amathongo senza amatiye sibonga unyaka sijabulela ukuphila kunjani sijabulela ukuphila sibonga ukuthi amathongo asigcinile unyaka wonke obaba beingane bahamba uyithengela izingane lekonina lapha ekhona bezenzela into enhle ngoba phela kade igadile lo muntu unyaka wonke wena buya ke eGoli lapho khona uyoyithengela izinto zakhe isimozi ingane ijabule kodwa imali singayimoshi kakhulu yabona nje izinto sizenze kahle bafowethu ngoba ondle bezikhanya ilanga ziningi izinto abasididisa kuzona manje awuningi lento yakhe isimuze nje babithi bathatha bayazi abanye abayazi yabona kodwa kulungile ke ngoba sikho lapha ngibonge madidi ukuthi mangilishaya ikhwela ukwazi ukusakha lesikhathi ngiyacabanga ukuthi imfanekiso eqoshiwe manje sesizoyenza makuqala unyaka hayi yoze kube uqala unyaka manje kodwa ke madidi mne wethu mhlawumbe singakahambi kakhulu kunento engifuna ukuthi siyikhulume nawe kancane engifisa ukuthi umlekelele umbukeli ngoba phela izinto zilungiswa ngendlela eziningi madidi uyabona kunomuntu madida okumbono ukuthi lo muntu kukhona inhlanhla ethile mhlawumbe ukutshela iphupho isibonakalisi mhlawumbe kube khona into eyenzakala mhlawumbe endlini emkhombisa ukuthi kukhona inhlanhla ethile mhlawumbe umbone uyaphupha madida ucosha imali phansi madida kungaba mhlawumbe imali yamaphepha ngaba mhlawumbe imali uhlweze noma ngabe yiphi into ekhomba ukuthi khona inhlanhla ethile ayinikezwe abantu abadala okanye khona inhlanhla ethile eveza inhlanhla ngifuna ukubuza njengani noma noSbhozabhoza ukuthi uSbhozabhoza yena umuntu mhlawumbe omlethela isibonakalise sinjalo ukuthi kukhona inhlanhla ehlongozayo kumina ngiphuphe ngicosha imali ngathi uma bengihlaziyela bathi inhlanhla mhlawumbe ayikhona into onayo kanye indlela omlekelela ngayo umuntu onjalo madida ngoba umuntu kusukela ngonyaka ophelile kunomuntu ophupha izinto uthi hayi inhlanhla kodwa akayibonde uphinde imgeje umsebenzi umgeje ebona ukuthi iyamgeja lento imphamba nje kalula noma kancane mne wethu into kanjalo lapha kaphumphila ikhona ngoba kuye kutholakala ukuthi kuye kwenzeka ukuthi umuntu inhlahla uzalwe nayo noma ikhona kodwa manje ikhonto eziphazamiso sida khona
ithongo elingelihle ehlale liphazamise njengoba nje abantu abaningi uthola ukuthi madida baba nembango phezulu kwemizimba yabo yebo uthola ukuthi lesalukwazi noma ikhehla liyamphonsela inhlanhla ngoba uyazibona uyayicosha imali emhlophe aphupha amanzi clean ebona into phansi abona ufish adobe azibambe inhlanhla kodwa inhlanhla idolo kuyenzeka ke kube nesiphazamiso sokuthi ke kunombango noma kunedlozi engelihle mhlawumbe kwenzeka elinye ithothula umdliwa uhlukile khona wesilwane mase bakhona ngathi elidlozi lakini kufanele ikhathazwe le nto isuswe noma qeda umbango enkulumo uma usudoba le yanhla uyisondeze kuwe noba lento sichaza ukuthi ikhona lento egazini kunempande zakhona ke ezikwazi ukuthi ziyiqondise lenhlahla le ikwazi ukuqondana nawe ungagethwa inhlahla kalula nje uthothi inhlangana nabangani kube business unele kuphuma yona uthi le business le indawo vese liphakama business usiyabona uthi kahle kahle into ngawe ngoba ngempela kufanele ukuthi ube nazo izibonakalise ezikubonisa inhlanhla kodwa ungayiboni kodwa manje inhlanhla ingafinyeleli ezandleni zakho ingakho ngithi angamkhohlwa lo mbukelo ofana nalo onazi izibonakaliso madida eziveza inhlanhla kodwa inhlanhla ifinyelele ezandleni zakhe ingakho ngibuza ukuthi uyakwazi ukusizakala kaphumphila mhlambe kuma efika naleso sibonakaliso esikuvezela ukuthi ngempela lo muntu unenhlanhla uyaqala nenhlolweni qala ukuze phela mhlambe ukwazi ukubona ukuthi yini eyenza ukuthi abambeke lo muntu kuhle khona ukuthi siqale sizwe laba basiphethe ukuthi ngoba uyibona lenhlahla iza kodwa ingafiki kuwena ibhajwe kuphi izokhuluma ke inhlolo zisho zithi nangempela lo muntu engaselungiselana la engalunga uma siyakwazi lenhlahla ingena igazini ijwayele lento ngithi ngisho iqembu lebhola mase lijwayele ukuneluna njalo kunjalo into efunakalayo ukuyijwayeza lenhlahla le kufanele nemali imali eyithandeni uyijwayeza lenhlahla uyisondeze imali inamathele ngoba kuyenzeka uthola ukuthi ugijima nje lenhlahla kodwa manje kunento ekhona eyisiphazamisa ekade abakhona mhlawumbe usuwela ingane manje kufanele lento ilungiswe ke mingalungisiwe uyophunywa inhlahla abanye iphunywa inhlahla ezoyoshona kodwa amaphupho emvezela ekutshela ukuthi mina ngangageje ilotho ekutshela nangempela empilweni yakho akwegeje inamba ezimbili ekutshela okunye ubone ukuthi ngase Hollywood uyadlala umuntu ugeje inamba ugeje ikhona lento kodwa ayilungile leqembu lelodwa eligejile kutshengisa ukuthi inhlahla ka ayiqondile kutshengisa ukuthi noma khona idlozi elingayazi lento lifundise ukuthi inhle lento inhle lemali ngoba madida omunye madida yabona bengikhuluma la bensizwa kwamazibuko ukuthi inkolo kwabaningi isiphenduka ijele abantu ngokuba semasontweni abasehlukene nabantu abakejele wazi ukuthi umuntu izinto sokufuna zilungiswe ngomthandazo kanti iqiniso lithi hayi ukuthi izinto zonke zilungiswa ngomthandazo manje uma ukhuluma kanje uzesaba ukuthi engizwa kumadida anginike umuthi kanti mina sengiyakholwa mhlambe zikhona nezinto eziziwasho enye into futhi khona into efanele iqaphele izwashweni ukuthi iswasha kusho ukuthi ayikho impande eswasheni akusho ukuthi alikho igxolo eswasheni nakhona ziyagaywa lezi zinto lezi zifakwe zibe impuphu uyabona impande uyakwazi ukuyigaya ifake eswasheni manje lento ukuthi umuthi awusebenzisi kodwa izwasho uzisebenzise akufuna ucwaninga uthola ukuthi izwasho kuthiwa zisebenziseke esontweni lakho ukuthi zakhiwa ngani ngoba kuyagaywa amakhambi lamadida kuyenzeka umuntu wayibhuleliwe noma ehloleliwe noma eprofethelwe omunye umthandazo ongawazi umuthi mase ngithi mina sithi nje umuthi angumprofeti umuthi angwazi indlela yokuthi lo engalokho engibuza into eningi bese ngithi wena umuthi okusebenzela usebenze umuntu bese thatha lo ngqondo ethi mina umuthi angisebenzela umuthi uthola ukuthi akaze izama omunye imithi kuyenzeka bakhona abantu abangasetshenzelwa imithi asiphiki akunjalo njenganami madida yazi bakhona nje ukuthi umuntu nje umuthi hayi ujwayele umsebenzela mase bakhona ke uthola ukuthi uthi utsheliwe hayi uthi kufika ithongo lathi mi na into engunika yabona nje mina madida mine wethu amakhehla nje athi angithubula kodwa ngaloko akusho ukuthi sengizothi nje umuthi into engasebenzi akusho futhi ukuthi sekufuna ngitshela abantu ukuthi abayeke ukusebenzisa nje nomyalelo wena womuntu owathi hayi ungesabi awuthi ukusebenzisa kanje futhi uma sekufuna umuthi okutshela ukuthi awusebenzisa le nto madida ngoba phela uyabona imbiza ngiyachatha ngembiza anjayibona ziyasebenza kodwa kukhona imithi abantu abadala bathi ngayisebenzisi uyabona lo angijabona ke kodwa futhi mhla efuna uyokutshela ethi hayi wena awusebenzise lo awuvike kanje kodwa umethi nje yena ungawusebenzisi utsheliwe hayi uthi uhamba oprofethelwa wathi uthi umuthi okusebenzela wena hayi madida mhlawumbe mina wethu sesizophetha nje
umuntu ofana nalowo Madida uthola ukuthi inhlanhla iyamsikaza ngaso sonke isikhathi uyabizwa kuma interviews Madida yonke into ihambe kahle kodwa linda ucingo lokuthi kufanele aqashwe aqashwe Madida hayi lapha ekhaya kukhona indlela zokulungisa lokho kukhona indlela zoyilungisa lento ngexolo empande ilunge lento iqonde inhlahla yakhe ibuyele kahle khulume namadlozi akho siwaqondisa ngexolo njengoba into ebalekile ukukhuluma kule mpande usho uthi bogogo kanje kanje akusondele idlozi ekuyilona lona kumele lizazi ihlahla ke khona ke umemezi nani nodwa izokumemeza lona idlozi lisondele lele likhanyayo lilethe lenhlahla mase uthi lele belikuphazamisa lihlehle phela khona ke indlela okwenziwa ngayo ngoba Madida kuyenza ngempela umunye uthola ukuthi uyaphupha imali eyinika omunye umuntu lo muntu lo kuvela ngokusobathi kunalethongo okanye idlozi elimemukayo inhlanhla yakhe kusho ukuthi nalo njalo na uyakwazi ukuthi asilungise phela leli valo ledlozi kufanele ukuthi uma uphupha usehambeni uhamba uqoshe imali kuyatshengisa ukuthi uhambo lakho luhle izinto ozenzayo kuzoba nento kodwa mabe ukuthi uthi ayixoxe ba-contact phasi utshengisa ukuthi ohambeni lakho ugade lokhu nalokhu nalokhu so kufanele ke wena umuthi ukhona ukuthi uzoqondisa leyo nto leyo ukhuluma nalamadlozi ukuthi kusondela lawa mahle lawa amanye ehlehle ukwazi ukuthi uhambo lakho loluhlelayo luye phambili ucoshele ibe khona futhi uyibone nangezenzo zakho zangempela ba isibonaliso into esukutshela ukuthi zama la kuzolunga manje mangasalungi ke fanele usho ukuthi akulungi la ngilungise khona ke izinto ekanjalo nezinhlelo uzokwazi ukuthi iqondise inhlahla ngendlela enhle eyamukelile nasemathongeni ngoba lapha ekhaya sisebenza izinto ezihlamlukile ezamukeliwe emathongeni Mbukelo wempunga yesintu TV ngenzeka ukuthi nawe kube namaphupho uthi mawufuna abantu abazokuhlaziyela bese bekutshela ukuthi umuntu onenhlanhla uphupha ucosha imali emhlophe uphupha ucosha imali yamaphepha ukhomba ukuthi inhlanhla uphupha amanzi acebile ubona inhlanzi phansi udobe kwesinye isikhathi inhlanzi uyibamba uphupha inkomo izala imbala yebo inhlanhla yonke leyo kodwa manje uthi uyabheka empilweni yakho inhlanhla awuyiboni uma Madida useshilo ukuthi uyakwazi nayo ukuthi njenganomuntu osebenza ngamakhambi esintu akhona amakhambi akwazi ukuthi akulekelele ngawo ukuze leyo nhlanhla yakho zoyinikezwa abantu bakho abakhanyayo kube yibona abathola amandla phezulu komzimba wakho nabasondelayo kuthi bonke laba abayiphazamisa inhlanhla yakho babe sebeqhela Madida kuba okunye lapha kuyenzeka umunye ephuphe ngena emanzini olanda ibhodwe enesiliva enegolide lokho kuye kuhlobana yakho nenzuku zakhe kunjalo kufanele noma uyenze uthotho usasa ngoma akusho phela inzuzo zizoba kolumisa ngoma kuyenzeka yayo phela idlozi lokuzuza kuyanzunza ngayo so kufanele kube khona impande yakhona uzohamba uqonde khona esibini yenziwe ngumkhuba wakhona oyiwona ubone ukuthi ngeke ishintshe inhlahla yakho utholakala kuphi Madida ngitholakala la kwendonga ibomvu lapha emkhampathini endaweni yasenkanyezini ngitholakala khona nje uma ufika enkanyezini erenke usungabuza ka bathi ngamakhosi Madida ko round entabeni kuthi ko round kunenye insizwa sebebathatha abantu Madida bengifonela ngapha eGoli bethi uMadida ufika nini eGoli angazi noma ngaphendula kabini ngithi hayi ake nibuze yena ukuthi utholakala nini eGoli bengakakhanyiselwa ukuthi ngiukhipha umsebenzi ekhaya mhlawumbe ngilinde emakhosini mhlawumbe bayongikhanyisela ukuthi ngiukhipha kwamanje bebengakangikhayiselwa ukuthi ngiukhiphe usasekhaya kuphela ngizwa kahle manje mhlawumbe ngelinye ilanga ke mase bengiphile lesibonaliso noma leyo nkanyiso ukuthi ngawukhipha ngoba into eyenza ngihambe ngithothi ngiyosebenza lowo muzi kodwa akunayo indawo so ngabe ukuthi umuntu webenenhlahla ngibamba ngikulowo muzi waqondana kodwa hayi ukuthi nginendawo hayi bengabi nayo indawo mhlawumbe mase ngikhanyiselekile ukuthi ngawukhipha manje nje bayafika khona abasuke eGoli belala ekhaya umsebenzi wakho bomude kodwa nje bayafika abasuka ku-Western Cape kwindawo yonke nje ama-province Mpumalanga befike belale ke Asibonge kakhulu kwembukelo wempunga yesintu ukuthi ubukele umfanekiso oqoshwe ngiyacela uthathe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu inombolo lezo lokuzibona zivela zika Sbhozabhoza ezakho umakhosi Madida mthinte uma kuthi kukhona la ofisi ukuthi akulekelele khona bese sithi ke nje impunga What's
ngife